Ja ne nosim gaće. Ti to dobro znaš, Bobo. Pozdrav svima, ja sam Zbera, dobrodošli u novi anime video. Danas ćemo ubaciti pogled na anime sezonu leta 2022. Ovog puta sam pripremniji nego za onu prethodnu sezonu, jer sam već gledao neki od ovih animea, tako da vam mogu preporučiti ili ne. Bez daljeg odugovlačenja, prijavite se na kanal, postavite deo bande, gengenšk. Krećemo. Prvi anime na listi je The Devil is a Part-Timer. Ovo me jako čudi što je prvo na listi kao najtraženije. Zato što po meni anime nije toliko dobar. Iskreno nisam našao da je toliko nešto wow. Radi se o satani koji nije mogao na nekom drugom svetu da pobedi heroja i da osvoji ostrava za sebe, da postane vladar. I onda je kroz portal prešao u neki drugi svet koji se ispostavlja da je zemlja i onda tu sad mora da se prilagodi pošto je sada čovek. Ono što se dešava jeste da je i heroj prošao kroz taj portal, odnosno heroina. Kao ima nekih zanimljivih scena, ali nije nešto da kažemo wow. Rent a Girlfriend, druga sezona. Ovo ću itekako gledati. Prva sezona mi se svidela, kao zanimljivo je. Opet nije nešto sad da ti razbuca mozak, ali realno, volim romansu i zanimljivo je za gledanje. Radi se o liku koga je šutnula riba zato što nije cool i onda on sad kako ne bi ispao šmokljan uzme i troši pare na iznajmljivanje cure. Iznajmljivanje cure i momaka je inače stvaran posao u Japanu. Taj momak i cura koju je on iznajmljivao iz parnog komšije, da idu na isti faks. Ona ne želi da otkrije da radi taj posao i također on ne želi da drugi znaju da on nju plaća zapravo. I onda dolaze još druge ribe i onda to postaje harem. Romansa, komedija, definitivno ću gledati. Overlord. Overlorda nisam gledao, nije mi nešto privukao pažnju. Fazon lik biva zatvoren u virtualnoj igrici koja je ugašena. Vidim neke zanimljive karaktere koji mi privlače pažnju, posebno ona. Tako da napišite mi u komentarima ukoliko ste gledali Overlord i ukoliko mislite da je vredno gledanja. Stvoren u Abisu. Gledao sam prvu sezonu i film. Radi se o svetu u kome postoji ogromna rupa, ogroman abis u centru. I zbog tog abisa se dešavaju čudne stvari, većinski povezane sa kletvama. I onda sad postoje ljudi koji se obučavaju da ulaze u taj abis i da kopaju neke stvari koje se prodaju na površini. Međutim, zbog kletve abisa, kad god probaš da se penješ na gore, zavisno od dubine, dobiješ neke loše efekte i što ideš dublje, efekti su gori. I ova curica reši da ode na dno abisa kako bi shvatila šta se zapravo dešava. Dalje od toga neću da spojlujem, to je otprilike ono što mogu vam reći. Da li je nešto nevjerovatno zanimljivo? Ne, priča je onako ok, ali teralo me da gledam dalje i bilo mi je zanimljivo gledati. Dao sam mu 7 i također ću definitivno gledati nastavak. Ukoliko imate slab stomak, možda ćete morati da prežmurite neke delove. Ja iako nemam slab stomak i gledao sam dosta groznih stvari, na jednoj sceni mi se prevrnuo želudac. Tako da samo to imajte na umu. Ovoga nisam gledao prvu sezonu, Učionica elitnih, ali sad kad vidim ovu sliku sa curama, telo je mi zanimljivo. Tako da dodat ću da gledam prvu sezonu. Ne mogu da vam preporučim zato što ne znam o čemu se radi. Da li je pogrešno skupljati ribe u tamnici? 4. sezona. Definitivno ću gledati. Odgledao sam prvu sezonu. Iako je priča dosta basic, nije ništa posebno, nekako tera me da gledam. Sad dok sam išao za Beograd sam gledao u autobusu, celo prvu sezonu sam odgledao. I onako zanimljivo je. Radi se o svetu u kome žive bogovi kao ljudi i imaju kao svoju familiju u kojoj prikupe decu i ta deca idu u tu tamnicu i bore se protiv čudovišta kako bi zaradili pare i kako bi postali jači. Ovaj lik, pošto je slabić, spasila ga je prelepa plavuša u koju se on odmah zaljubio i zbog toga što se postideo što ga je spasila cura, on je rešio da stigne do njenog nivoa. Međutim, ta plavuša je u igri godinama i po
poprilično je visok nivo. Međutim, ispostavlja se da je lik specijalan i da mnogo brzo može povišati svoj nivo. Kao što sam rekao, priča je ok, ima nekih propusta, poprilično je basic, ali bilo mi je zanimljivo da gledam, tako da ću i dalje gledati. Večernji poziv, da, ovo je novi neki anime. Iskreno sviđa mi se i uzet ću da gledam ovo. Roman Supernatural Vampire. Vampirske anime volim. Lik se pretvara u školi da je sve u redu, ali nije u redu zato što ima insomniju. Jedino kao što mu pomaže jesu večernje šetnje. I onda na jednoj večernji šetnji on upoznaje curu koja mu kao kaže šta je problem sa tom insomnijom. Posiła ga kod nje u apartman i onda ga ugrize za vrat. Šta je ovo? Attack on Titan? Sviđa mi se. Zanimljiv je art style. Još jedan novi anime. Ćerka moje maćihe je moja bivša. Yikes. Ovo delo je zanimljivo. Kao što zvuči po naslovu, znači cura i momak su se volili u školi, ali su raskinuli i onda su se njihovi roditelji spanđali i onda pokušavaju da ne primete jedan drugog kao suprotan pol, odnosno da se ne zaljube ponovo jedno u drugo. Međutim, to je teško zato što delo je kupatilo i stalno se vraćaju zajedno iz škole. Delo je zanimljivo, tako da ću gledati. Još jedan isekai, ko zna mene, nisam baš veliki ljubitelj isekaija, nije da sam ih ni puno baš gledao, ali od onih što jesam gledao, jedini zanimljivi je Shield Hero koji je bio u prethodnoj sezoni. Za one koji ne znaju, isekai su anime u kojima se stvoriš u nekom drugom svetu koji je obično virtualan. I obično su naravno povezani sa magičnim moćima. Ne deluje mi toliko zanimljivo, ako mi neko kaže da je zanimljiv mogu ga pogledati, ali ovako mi je meh. Promenio sam mišljenje, ipak volim isekaije. Engage Kiss. Još jedan novi anime. Vidio sam na My Anime List Instagramu sliku iz ovog animea i zainteresovao me je. Pazom, radi se o liku koji previše troši para i onda neke dve cure su zabrinute za njega i za njegov život i onda mu nekako pomažu, nemam pojma. Dovoljno sam video, definitivno gledam. Kratka digresija, samo da vas obavistim da trenutno radim izazov da ne sam kupiti nijednu novu ili staru domaću mangu. Ukoliko ne uspijem da izdržim, moram Alessandro kupiti celu Moriarty kolekciju koja je preko 200 evra i još uvijek nije završena. Također, ukoliko neko od vas uspije da me natera da prekršim izazov, kupit ću i vama jednu mangu. Više detalja imate na mom Instagram profilu, odite na istaknute priče, vidjet ćete, zapratite me isto kad ste već tamo i nastavljamo s videom. Ova sezona izgleda puna romanca i isekaija. Kada će Ayamo napraviti potez? Po opisu mi deluje kao nešto slično Love is War. Delo je interesantno, tako da ću gledati. Volim slice of life, comedy, romance stvari. Harem u lavirintu drugog sveta, isekai. Mislim da bi trebalo malo bolje da opisuju ove isekai anime, zato što svako ko zna šta je isekai je svestan da je početak isti. Neka stranica, knjiga ili kako god uzme i stvori se u nekom randomnom svetu. Ovaj opis stvarno ničemu ne služi. Jedino što služi iz ovog opisa da znam kakav je anime, to je ova posljednja rečenica koja kaže pojavljuje se u drugom svetu kao snažni momak koji može da privuče prelepe cure. I onda počinje da stvara svoj harem. San svakog momka. Sviđa mi se Choker. Ne mogu reći da me je privukao, opet ako neko ovo odgleda i misli da je dobro, javite mi. Vermel u zlatu. Na koju foru je ovoliki naslov na japanskom preveden kao Vermel u zlatu? Ne znam ni šta je Vermel, je li to ime? Neka škola za magiju, momak će pasti godinu i onda se upoznaje sa nekom premoćnom curom koja mu daje magiju tako što se krljaju. Akuma. それは人なら お前さんが私を出してくれたのか。金層のベルメイヤ、崖っぷち魔術師は最強の薬剤と魔法世界。Sviđa mi se. Samo zbog pesma mi se sviđa. I cure su lepe, ali da. Shadow House, druga sezona. To ću gledati. Gledao sam prvu sezonu, dao sam je 6. Priča
je sranje. Ali opet me je teralo da gledam dalje. Kao bilo mi je okej za gledanje. Nema ništa posebno u priči, čak prvih 4-5 epizoda nisu toliko zanimljive, tek kasnije se razvija priča i biva koliko toliko zanimljivo. Ali da, definitivno ću gledati i drugu sezonu. Priča se dešava u nekoj ogromnoj palati u kojoj žive senke. Nemaju facu i ispuštaju pepeo. I onda svakoj senci se dodeli živa lutka koja će zapravo biti njena faca i koja će pomagati oko čišćenja i toga svega. Pravilo u tom zamku je da lutke moraju bez pogovora da slušaju glavnog papu. Međutim, novi odred lutaka je malo radoznal da sazna nešto više. I onda se tu razvija priča. Još jedan isekai, onma će biti iskren na prvi pogled, ne delo mi zanimljivo. Licorice Recoil, neki kafić koji se bori protiv zombija. Preskočit ću, hvala. Spremačica koju sam uposlio je misteriozna. Kao što kaže naslov, uposlio novu spremačicu i sin je malo sumnjičav. Uputstvo Yakuze za čuvanje deteta. Yakuza je inače japanska banda. Delo je kao komedija i delo je kao da će biti kratke epizode. Ne deluje mi kao da će moći napraviti duže od ovoga, ali opet ne znam. Svakako zanima me iskreno, tako da ću staviti za gledanje. Tokyo Mew Mew Mew. Ovo je neka alternativna verzija originalnog Tokyo Mew Mewa. Ne znam po čemu se razlikuje. Iskreno zanima me zapravo da pogledam Tokyo Mew Mew, pošto nisam gledao kao mali. Još jedan isekai, apoteka u paralelnom svetu. Dobro, ovo mi djeluje nešto slično kao knjiški moljac, mislim da se tako zove anime. Uspon knjiškog moljca. Cura se stvara u svetu u kome su knjige dostupne samo za više klase i onda ona pokušava da napravi papir i ostalo kako bi sama napisala knjige. A ovdje lik koji se bavi farmacijom je nekako dospeo u telo 10-godišnjaka u drugom svetu i dobija moć da vidi nekoga i da kaže od čega boluje. I onda on pokušava valjda da medicinu proširi i na niže stanovništvo koje nije toliko bogato. Stavit ću na Plan to Watch, možda bude zanimljivo. Crni prizivač. Zanima me ova bela u pozadini. Melfina. Riba je bukvalno samo outline. Zašto svaki isekai ima jebanog šlajma? Da li ću gledati? Vjerojatno ne, ali stavit ću na watch listu. Opisuje priču bilo kog isekaije. Lucifer i biskvit čekić. Neko pokušava da uništi svet ovim čekićem i oni trebaju da spase svet. Malo basic ako mene pitate, ali dobro. Koliko god me Lucifer ime privlači da pogledam anime, ne deluje mi toliko zanimljivo. Tako da ću preskočiti i vi mi kažete ukoliko neko pogleda i ispadne da je dobar. Pošto ima još, a već dugo gledam ovo, ići ćemo ovako. Pogledamo sliku i idemo dalje. Ne, ni ovo mi ne deluje zanimljivo. Veštice! Da budem iskren, ovo me podsjeća na Love Live, što je sranje anime. Kad govorimo o Love Live, evo ga i Love Live, kao što sam rekao, sranje anime. Ovo mi iskreno deluje na Maho Shoujo, što je također sranje anime. Nije me privuklo, idemo dalje. Ni ovo me ne privlači, idemo dalje. Neki lik se uopšte ne trudi oko toga da bude pop idol, iako je hteo to da bude, ali shvatio da je previše truda. I onda upoznaje curu koja je mrtva i onda njen duh valjda njega zaposedne i on postane dobar idol. Stavit ću na listu čisto zato što mi deluje jako retardirano. Prima Doll, neki kafić, mrzim me da čitam, ne deluje mi zanimljivo. TPN, samo sobi gledam TPN. Ne. Prelazimo na filmove. One Piece nisam gledao, Sword Art Online nisam gledao. Ok, ovo ima sezonu, ali su sad izgleda napravili i film. Ne znam, ne deluje mi zanimljivo. Ovo je također adaptacija ovog serijala. Iskreno, ovo mi deluje kao Free, samo možda još malo više gej. I ovo također. Da. Ovo definitivno deluje kao još više gay verzija Free-a. Free je onako poprilično bromance anime, a ovo je još više bromance. Deluje zanimljivo, ali nisam siguran da ću gledati. Driftovanje kući. Dvoje koji se znaju iz djetinjstva na letnjem raspustu idu u neku kuću i onda se igraju zajedno i onda po nekim misterioznim fenomenom izgube svest i kad se probude vide okean i njihovu kuću koja je otplutala. Dodat ću na listu
mesto za gledanje, apsolutno ne znam o čemu se radi, ali s obzirom da je film, može biti zanimljivo. To bi se zaustavio na dole, s obzirom da nisu toliko popularni, ne znam toliko o tim animejima i mogu samo da nagađam po slici da li će biti dobri ili ne. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Kao što rekao, ne zaboravite, odite na moj Instagram i probajte da me sabotirate, ali verujem da nećete moći zato što recimo da sam pro. To je bilo to, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. See ya, peace, rah!